mukama hanga tataitu ubushoborozi bona umwana n'umoyo kwera tuyumbisho gawe nkankore region abo kwe bitu akozire nibingi ukurugombero by'abacwezi ukuzumbiro by'abakubuzi hamwe n'ibiro ebibitu hati nk'abanyamaka hamwe n'ekanisa bine bintu bingeshaga me yasheshikire eturane banja umyanya mukore yo kuramizamu nabandi abagumire bayine mishango ebibakozuru obwa Rwanda narizige hata yitacyumanyo bonkera kurondora amakagaito otugerere mbabazi mukama okwitana kwenganda abantu bakenesa bahamba abandi bakenesa abasita abandi bakenesa abayinitanzi abakubuzi ko bayizire mukama ensitu yasiskara omugabe owabuheju na bakenesa abajumba uko bakabatera tia gas babayita chozo wigara eshaga mayiya yatikira kandeke ejo na yeturane banja dahango bushoborozi bwona okwitana kwenganda no kucyenesa abantu bayitana bazirana abantu mukama bashesheshagama habaho kugihongerera ekibara kugira ngo katwongera eshaga abantu bareke kugumana bayitana eshaga mejo na hati ne kibanja omunsi yitu nkore abantu bahunga muri nkore bombwire bwantare kwija kushya kimwe ombwire bwa gasyonga abanyankore n'abahunga urweme urretaro ntasheshekeshaga abantu bahungira Buganda ubwamtambuka bakafa ubwarwe bishingiye bafa ubwari yarwa bafa bagumana bafa eshagama yagumana sheshe ko muri nkore n'abantu babere bayine ibintu byabo bagenda babanyaga ente baswara umurembo babiye pakansize baberanye wabazire babo ngo mugabaze kubinya kwisha kubigaba rero umuntu individual atanka kubona akababaye n'abashumba akababaye n'abantu abarku kamente z'abakuzeshera bakuziritsa kubabiye baza kuyikubura kuzwara umurembo bakaba batsiga babayita hanga ishaga mejo nebanja umuzina yawe Yesu tsasire nk'abanyankore wimutse mikono mujyango tsasire nk'abanyankore utsasire mukama nk'abanyankore mukama tsasire nk'abanyankore abakubuzi bashishensi yitu baita kabaka wa Buganda bashisho birwa mengo bashisha mbarara bashisha kokojero bashisha kahi abakubuzi bije nabandi bebembeza abantu bakubura nabayita abantu hamwe na government ey'abanyambundu urugo mbwire bobote wanu amini bote tuweshaga mayashesheka munonga mbwene lizoba mukama umurinkore umwizina lyawe Yesu ntwimutse kushaba kwaitu no kweshengereza kwaitu ngo tsasire mukama tsasire mukama abo kwa banyankore nibo babe bayita abanyankore bagenzi babo bari mu kurwana mbibina bari mu kurwana mu nganda abayiru nabihima abatungi naboro ipine Rwanda na UPC eyasinga karuru abantu babayita batine mushango bona abayitu bubire bwa mini bona nimbamanya gahango tugirire mbabazi kandi abayitu abanyankore bagenzi babo otsasire mukama ingana nizirana harusha ezini niwaho nizeshere ko muzinde nganda orwo nurumura abarukwetwa nkabananka nibaza Burundi ngo barkweyeta ngo bataka abacocoza bakabita konkeri izoba nkore negarka kwembetara yingiri revenge netanka kusoka omuzina yawe Yesu bani watanka kora nokimutse mutindo gwe kanisa amakagasi sikarogo buteka bwaho abana batera bazire babo babatumuza koti ebintu yashoba obuteko musingi gwateruka ukore yaragahara amusitani ekanisa yawe yacungwire nseje mukama revival yacungwire nsi bahindura message abapentekoti nekanisa zabangiza zahindura message ezaberejwe irinke itozumundi geremiri zatandika kujware pabane eyikigere cyamosho bagitumu cyaburiyo eyicyaburiyo bagitumu cyamosho twatandika kuronde esente ngo ndumurengiri ebishuba n'ubunabwo bishuba n'ibintu bingi bakugusaba
abafumu bagiturukoku banabirusho bagiturukoku abarkuye sente za gavumenti bagiturukoku abarkwanga ndo mu nganda za bagiturukoku abarkwanga ndo ibintu bitakushana bagiturukoku abashuma abatungi n'aboro bagiturukoku abacwezi bagire koku yona yakombeza amabere yakombeza ahandi twabonabona imizimu yaraza abantu batakweshigire tutandika kubinga imizimu binga umuzimu omuntu ajya ategeka ekayisheta umwana wanjye kugwiraro kwitseshaho ekonaga okariyada kadada mwetesheje rwanda nkore w'iryo mwetesheje rwanda mwitse mukoro yanyu mwetesheje mukaba twatandika kuriya ibintu by'amafuzi abantu bayita amafuzi umwana kwata umuntu akwata umwana wa mukuru wamukigire amwita parente z'umurumuna bariya ibintu by'amafuzi n'amapfakazi baroga babembwe amaheme batwara ibyansha byabo ubakubere nakutambira abantu we yakwita ukore ayino mushango ebizibu byakozwe umubiri w'abagabe ebitarashemeza ihanga okushesheshaga y'abantu batenya umushango okubura abantu no kubaka ibintu byabo bakatsiga abandi bagaramye bakabitwara kuza kubigabira abandi ngo mugabe bukampereza ikitinusa nahabwe icyo nticyeteshe mu izina rya Mukama okongera emandwa okusharira emandwa enkoko okuzakuraguza enkoko okuraguza entondo n'ibindi okuramya ente okuramya buri kimwe abantu kubeta amazina gente rwampuga rwacyasha rwabugondo ngo bakacukana bayita imizimu n'abarondora ngo sase uruzaro rw'itu rwasisikara nk'abanyankore hamwe kuba tukatera umugerera hanga twayanga inshuro y'amayiziga amagara tubere twaza umuza hino umuntu gahi shaka baza kutambirwa twagaruka tukubu omurembo okutarakumanya ihanga gwatandika kushisha ensi yitu Uganda abagira omukushaka bacungura ihanga bakaba bay'abantu b'omutumagumwe baine namemwe baine karisemo baine nkirizemo mbwenu obusinge kubutwire mu Uganda abantu babutera omugere batandika kuramya abacezi no kwongera abahanga benduga amahanga mweteseze ensi eyo mweteseze ihanga kubatandikira kwivuta zayotse bitara ibintu zatandika kuri gatsimpango inko bintu zashekerera ikibirankisya tubamanya nyenshakare omurembo gushisikaire gwitu gwankore gushisikaire bayereye ibigosho batunga abishemo batatungire bashoma abishemo batarashomire bazo mu mamodoka ngo bishemo bataravugire bayebwa bakweshegera nkore yashoko mwiruma muri ntuma yanyu ngo tsasire mukaba Forgive us, Lord. Twakuwa tumushinge twabukozesa kuri koko umuntu akwate embundu akagikozesa omupenda hejuru twakwata obusinge bwa gavumenti ya NRM twabukozesa kubi twaba abashema obahaire taranta akagibika nimutse ariko nanjye mugira ngo tusasire Mukama Sasire Yesu. Sasire Mukama. utugerere imbabazi ekanisa ziri umwe ruhama ino ziri mu mugurusi no mu keikuru abantu bona bahwereye mu ndembo ngo baza kuronda imirimo ngo baza kuronda kuzara ngo baza kuronda za ofisi ngo baza kuronda kuombeka ngo baza kuronda biha mu izina rya Yesu nimbarakira keikuru n'ekigurusi ibi bisigayeho mu kanisa ekanisa bagitera icumu omwika gwashora mbwenu nakati mugabo kentro igiye kubafunsa enkoni ekanisa tekine mani tikitinisa ahabo kuri kitinisa cyarahanga chwirimo aba batsigazi n'empangare okongera bahanga bo mwanya abagenda hejuru batakwatirire wari omwizina ryoha Ya Yesu. mugire ngo tucungura si tukora tucungura Twagicungura twagigarura mu mikono yayo. Egarche mu izina rya Yesu. Taro mumpikize taro rwija kuzoba wamara akashwera yo mukazi taro rzowa kagoro akahiyini miyukubike
haruzo wisimbwa akashaba y'ibitoki byo gukora ubugeni muri cyo kura tremiyaga muri cyo kura tururgonjo muri cyo kutwarwa ibituru bimika muhereza Yesu wacura mwiriye mushoza kacuramura ukora kacuramura utunga kacuramura ushaka kacuramura ibana kacuramura ibiriza kacuramura uhaje kacuramura utunga kacuramura ibana kacuramura kazo umwe cyangwa umujyango hawe cyibisa Yesu Ekitinsano bukuru bw'imibiri byawe urukimbo ryagamira gume notegeka Yesu Kristo mukama witu amen